aşırı barışlık sizge kaldı. Dualar önünde özümüne, aytağa avazın, ırgağın sözümüne, denizde dastanın suyunu, duran yurtlu babamın ismi. Oylar oyundun kasına kastım mına, kayrılıp göğharı dürüm taktım mına, ozdum dep, özgörttüm de oyu paygambar, aşıqtımak men singen akınlar ey. Bilseniz, köğür kuşun taktım mına, barar cer, uzun safar kayttım mına, uçan kuş aldın çekçekiz, kök karar haretin gözüm daldı ey. Allah razı var gönlümüne, Allah bergen nasibim ömrümüne, gördüm duydum kuşlar kuşbak, kuş kanat arma. Büyük büyük aşuda bana açtım mına, geç bolpos dep saparıma şaştım mına, kimdir deyin saparlaşım menin, ömür şerik özgö tuybas jakınlar ey. Uçmasın ömür şamı jakrasın, ay çıksın sansız yıldız ayalamla, kemirem ulu yolun maldırası, gün çıksın ayalamla bir uçasın, Türkün kuş men kobolcup oban salsın, baktarı da göl buralı çıtı anlı, yaşoğlu bırakmakı ömürdaksın. Türkün çıgat cer jaynar, biri-birine okşop oğan nur janar, tür boyuğun kaydan algan bilbedin, asan biyik, kökmü pinçegi жоқ, baş ayağın көрmekte жоқ, жетmek жоқ, çeksizlikte kaydan algan bilbedin, san min yıldız cimimdаған asmanda, tün zulmatта nurun жазат алаңға, nurun kaydan algan аны bilbedin. 7 kabat asman var değil asmanda, bir kabatı niye belgisiz adamga, kabatları kaydan Bayaksın, alamga ölbes ütpes ömür bergen, azap tartıp canı kiyip körbösü, asanakta ömür kadırın kim bilsin. Sınbasın, ömür kılgan daraksanı, ömürleri ışı tüze eğilsin. Koço tekip, bak uğurtup körbösü. Emge geçken babam kadırın kim bilsin. İzzatı maşika şerbetün özü, sinçilik, көңілдерге себілсең, көңілері қағысынып көрбісі, сыймақты не екенін кім білсін. Аларғамдан арда шығармашылық ийлік қалап, қалемі ешқашан құрғавасын бір қол шағып қоялар. Мен Ириса Айшамын, ушул Нышанбай Ресурс мектебинде адеп сабагына мугалиммин. Быйылкы жылда биздин президенти Алмазбек Атамбаевдин адеп жана иман маданият жылы дегенне карата биздин Нышанбай Ресурс атындагы мектепте адеп сабагына катткен адам улуу адам болот деген темада ачык сабак өткөрдүм. Биздин ушул ачык сабакка районубуздун аймагында акындар, жазуучулар, ар бир мектептен адеп мугалим жана окуучулар катышып жатышат. Assalamu alaikum, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн Идрисов мектебинде болуп аткан улуу инсанды эскерүү кечесиге катышып отурабыз. Ошондой эле ушул кечеге себепкер болгон мен атам Эгемер Дермасов да себепкер экен. Ушул атам ушул мектепке курулганы депутат болуп жүргөн убагында салымдарды кошуп, ушул мектептин түптөлүшүнө жардам берген экен. Ошонун себебинен биз да катышып отурабыз. Ошол мен атамды урматтаган Кыргызстан эли билген адамдарга бардыгыга терең ыраазычылык билдирем. Ошондой эле ушул жерде уюштуруучу Айша эжеге дагы абдан терең ыраазымын. Ушундай жаш балдардын үмүтүн өчүрбөй, ушул окуучуларга көздөрүн ачып, ушул атамдын ырларын окуп, ошондой эле ушул жерде Шерназар Даке Шүкөровдун да ырларын окуп, анан ушул жакшы адамдардын ырларын жаттатып, ушул билдерди көрсөтүп, ушундай кече уюштуруп бергенине абдан ыраазымын.